sakit Nabi sambung kembali hana jantan si akamala sakit nganasi sambung melayang sahabat handai sopegahanan Nabi nekun ulan wafat karab ngan sukrit malaikat bang yoh banedinya Nabi rabu wafat mandung meridrin tijah ia matang di Abu Bakar nekun lerijang hati kalekang kamu nyodumna mesihanale ya Rasulullah kagadah tua dum asawadonya tengahnya mandum baca selawat Nabi pihwafat malaikat bang nyawang barukum janjungan Nabi lidah yang suci nehai ummati lepas tak sayang Nabi ke umat menyertai ingat taruh ia matang cukup tak sayang cukup tak kasih